Kako je najbolje ih peći? Najbolje ih je peći ovako i seći ih na pola i onda ih ovo peći. I onda se to isprži, mora dobro da se isprže ovo. Znači mora da budu dobro pečeni. Znači mora kao ćevapi. Mora da budu kao ovi ćevapi i ovo, znači ovo da budu pečeni, da budu prženi ko ćevapi. Ajde sad jedi. Ajde ovo sad jediti, ovo je... Tako.